हरि ओम श्री विष्णु 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 ओम शुक्लं ब्रह्मं विष्णुं शशिवर्णं प्रसन्नं ध्याये सर्वभूतसमन्वये सर्वकल्याणं भारतं प्रजायते पुरुषोत्तमं नित्यं प्रजापति समहरि संसर्गकृतापाने द्वारकां गोविन्द पुण्डरीकाक्षं रघुनाथं ओम श्री विष्णु 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 अद्य ब्रह्मणोदितपराधे श्री श्वेतताराकृते वैवस्वतनाम अष्टाविंशतिदिवस्य त्रयोविंशाधिकवर्षतः पञ्चसहस्रवर्षस्य उत्तरायणे दाक्षसनाद संवत्सरसंवत्सरात् विष्णुमासस्य शुक्लद्वितीयायुक्तदासरादि बृहस्पतिवासरे आद्राणाक्षत्रे बृहस्पति भास्करे महन्तन्नमसि शास्त्राणां वस्तुतेषु गुणादिग्रहजगलक्षणकर्ममतकंस्तेषु एवं विधिवचन विशिष्टायं पुण्यायं पुण्यधुर्यः पृथिव्यां जम्बुदेवे भारतवर्षे भद्रखण्डे प्रसिद्ध उत्कलप्रदेशे समलेश्वरे पुरुषोत्तमक्षेत्रयोः उत्तरालमेरोः दक्षिणपूर्वप्रदाः चित्रपुराणत्यायाः तीरे देवब्राह्मणाग्ने सन्निधौ भरद्वाजगोत्रोत्पन्न श्रीमान प्रशान्तकुमार गुप्तो हंस धर्मपत्नी श्रीमतागुप्तस्य सूर्यपुत्रस्य नकरसनामयस्य चतुर्वेदोः मुद्गसगोत्रोत्पन्नाः श्रीमान रघुनाथदासत्वाच धर्मपत्नी नवदास्य गृहीतो पार्वतीदेवी साकं पारस्परिकगृहीतविधिना कारयिष्यामि इति सत्यवचनं प्रतिज्ञाने धर्म्यम् एतन्मे सत्यम् एतन्मे सत्यम् एतन्मे सत्यम् पूरा